isor nam der makan mission trip ikta jaise Chenmu Bungjibo aro Chenwetnyu Bungjibo are tade didanda chakada man pray with digini aimle do so ministry mide jaise idemide aman iklur pray with me yate bro move ho jado Chenmu phal Bungjibole Chenwetnyu phal Bungjibole so de pray with jaise mo iklu de lu break de Mohan Chenwetnyu jaise Chenwetnyu jaigine amar C.L.John aro Mr. Chen-ngam Konyak jaigine amar late.M.Chenoh sob sela daran la baba mora idu langhon ko bile jaise aro secondly tade ida jaga khando idu do Chemmo do jaja rasta ase na sabi tamin du pala ase idu do Chemmo ja rasta ase aro yade same jaigine aro idu do le Chenwetnyu ja lambong ase Ogina mandate program thakibo thakikine mohan tade Stone Park pi jabo aro khorai gina aro Chemmu yadebi fishery pond ekta jaga de jabol ase na program moina ja dire aro Yeanghe Mission Team ajido tudanda jaga de Bungjibole ase mujane thank you Chenu और मला अब यही ताकि जिंदगी एक ही अंडरग्राउंड से शुरू हुआ इना था तो टाइम मुड़ी जाएगी नहीं ताई ईश्वर लगा मिसिंग काम मुड़ी जाएगी तीन दाल नौ मई बात है किसे इधो आएगी ना पॉल मिशनरी निशना ताई तो ले और ईश्वर लगा नम्बर सब मनोहन खुशी पाएगी नहीं चीज प्राइस एक्सेप्ट करा इना था किसे और इबू भी इना था किसे तो इबू जेनो भी itu example lagi na man aji do ina isola mission kam to Yeanghe Mission Team itu ase moila baba mori jala aro mohan kana kuri gini team ina man chai thake man family ba ina pura ase jane dis ekta langhon bu mora tande moi do olop kauthing na thake aibo para nai monde doile awang khorde pray to kuri dise tande mora tante neba sab modi jin jai gini bolbi ede mora tante aibo para nai itu ni mide Amahan oleh bujin bra, oleh Kokai C.L.John, aro jingam amahan ekil ugot Kokai fainis na thaka to, mo ekta yalok kunin yade nahado bhanai, koi gine ahija ase. Ini nimde aji abu muri janam de ekta thokan ekta kif hando bogol debo, aro tala mangjin bi sabo, koi ne ahija ai ase. Eko dosra special man pick up program na oleh bi ekchun chun ina langon. Nole postomas English na boy itu na haliro amambi kushina thana mide ina ajido is mission team boy gine mane na hasde boy gine yada Chenwetnyu do thaka kamra khan aro dei aro yada thaka khan itu jane des yade among the family elders Mr. Chen-ngam ase Chen-ngam boy do na Chen-ngam itu course itu kami sob to abu bra banao boy lebi apne bra agetic banaya ase bhabi ase indigenous core ina thaka do moi itu bisi lagi ase itu khan bi sabo ngoi na jine na ase oni itu bi jane de ase aro bisi de amela yung party bi jabo Stone party bi ngoi ne itu bi jane ase itu bra abu mora laga moi first time dikise yade picture bi itu tai first isor logina Jesus Christ accept kurina ahanam de sipai khamra tai ke arrest kurina ekta photo dikise do ina itu sign diking de abu bi chathaili nimde naumai ba ekta aro jingden bu ekta ina thaka do tai lipless de tai bisidi bi ida Kokai C.L.John ase emele minister ba aro paja khan bi ina thakibo idu nimde isor la blessing bi mangai gine aman pray bu do ISD
token ekta di ase yate likhina ase late.M.Chenoh when the cross ekta likhichi de man tampiam boido na tai do underground dagise ole Jesus Christ Isor laga bungao loi ahana mide dai RSP kurisi do itu laga sign ekta de tusa anile do eku kam na hebo abu de do dise bole tai always tai do le tai muri jele bi amahan lo do remembrance ekta do thaki bu ne cross ekta aman changlang syukhan bana ase ekdam itu abu laga nam halidi kine ina bana gina ani ase de ko gine itu Hon'ble de ase tala ab hu elder son ase itu abu laga le blessed of ni hoboro bibi itu ningle de ase de mission team ahadu kusi paise aru konyak te nu ini longleng dibi ase kwana sabi tu kiman bhal etu ase tu man appreciate kore aru khushi pai itu la first etu vision idea ase yata amar langbura ase langbura han alag tahan meeting bi ase tu ane photo du ine olai jabo tahan first of all moi tu ekta kobo itu ije aru mukhala family de do moi bi Delhi de thakini man sal pas da aise moi bi man barbara ek dusra ke tu na jane hole bi baba khan takhan laga aru apu khan laga tebi ni ek dusra ke jini jana ni ga thakise obla to amni laga Christmas time de bi moi do wang ti de pick up logine amni aji moi sumo logine aisa ene un ek dusra aji itu ek dusra ke jini jana takha do खत्म न होबो शुरुआती আছে আর বাচ্চা খান আছে আমার নেক্সট জেনারেশন বি এক দুসরা লাগা এটো তো থাকিব লাগে এনেগা মহিলা বাই খান গেবি বাচ্চা খান গেবি কই রাখিব আর আমনি লাগা বাচ্চা আর বাই খান গেবি সব এনেগা কই nei এরিস্তা তো এনেগা রাখিব দে এনেগা হবো মন চাই আর সেকেন্ডলি ইতিয়া আপু লাগা তাই লাগা abu laga olop ko bido কই তাই লাগা জায়গা দে আপনি খান ইয়াতে থেং চাপাই আহাদু বেশি খুশি পাইছে আর মহান দি বলে তো একো নাই কিন্তু আপনি খান ইয়াতে আহিনি প্রার্থনা গুনে গানা করা লাগা তো ডাঙর একটা ব্লেসিং সব কারণে বি হব নাকি এনেকা ভাবনা করে এতিয়া মহান টাকা খান মহান প্রার্থনা করে বলে মন যা একটা প্রে পয়েন্ট তো আপনি খান কিমান জন আহিছে খান গে মহান একো দি বলি বি না পারিলে বি আপনি খান গে ব্লেসিং দিবি স্পেশালি আপনি লাগা তো Yeanghe Mission Team এতো কি আপনি খান লা মিশন কাম করে আছে কন্যাক লাগা মাটি দে নইনি ফর্ম দে আর কালি কি জানে ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড সব দেবি যাব পারে নাগাল্যান্ড আর বার্মা দেবি আছে আপনি খান মিশন টিম কি করে আছে তো সব সাকসেস হবি দে এনেগা গুণ মহান দো এনেগা প্রার্থনা করে দিব আর আপনি খান খান বি আপু যাই লিবি তাই লাগা মিশন মহান লাগা কি করে আছে এতুতে তো তাতে বি ব্লেসিং দি দিবি দে মই লাগা ফ্যামিলি খান আর মই লাগা তো বস্তি খান কিমান আছে সব কে ব্লেসিং দি দিবি দে এনেগাই প্রার্থনা করে দিবি গুণ খুশি পালা কথা মান শর্ট টাইম করে আছে ado amar bhai ase Mr. Chen-ngam edu abu Chenoh raja laga hu ase tai bro olop jade edu abu laga hisabi kinega thakise aro edu kan core architect amna inokar to bagan ekdam asorit kotha ase edu nimde please apni bi olop kotha ko okay thank you first of all thank you so much for having me Yeanghe Mission Team yete apu laga khor tai takha jaga de theng chapagina aji ahade besi khushi pa aru itu to blessing do amni khan ekla garne noini takha khan mohan garmi dangor ekta blessing hobo na bhabana koi ase to ane itu garne itu opportunity garne ishwar ke first of all thanks di ase moi ete olop ko manjado apu laga as a tribute to his imprisonment itu dise he was one of the first early convert in Chen area itu puran to kiba den hoile to taige do because he accepted Christ he was imprisoned inga hua do itu taige handcuff lagaisile ete handcuff laga do miraculously 7 times taine jo olai jese inga hoise ene hoine de itula first miraculous come ekta inga hoise to garne bisimak to acha taibi ne Christ lugini ana asuli do makhan bi luile balo boni ki ena bhavana gone bisimano convert kurise goina honise so it's just a kind of an urban legend is not a hisabla it is
to ajibi itula do as a tribute tala morongmen tala ga bacha khan eniga itu banai dia la de itula significance all of with dia aro if you can come also inside itu kiba to hang up to 7 times 7 times giri jese itu bon grilibi olai jai bon grini man lok ta khado aro bi handcuff to giri jai so it was a miraculous divine intervention at that time itu kan sabse by army kan picture bana itu na aro de kona kami it will be talani tribute to all the in fact if you can come inside I just want to say something about this door also, this door no open sa na and this door is a tribute to the Konyak tattoos. The first thing we know about the tattoos is Konyak la tattoo the matha line face line in bhagwana which is not true. So as the number of heads increases mahala tattoo khando damor hoye jay itu Konyak laga chest tattoo la pattern aro the ultimate of all the tattoo is this one. This is called tiger spirit back tattoo talk to gurala. And then these are the neck tattoo, chicken feet, na the neck tattoo la ase. And then these are the tattoos on the legs of the amnya. Itu maki hala na amnya la satu gurabat ase. Aru itu wala tu pinha lagabat ase. So the whole door is dedicated to the patterns of the Konyak. Konyak laga tattoo ki ase itu so on design tu Yes. memory yate Nale tu bura buri kami muri jai itu sasalo boleh itu ani yate ni lagay. You can come inside also. Please come, everybody come. Now we have the umbrellas. Umbrellas in Chen we call it. This is funam, this is fuban, and this is fukao. So the status of a lady in the society is determined by the color, the design. Sabi do? Itu tu angnya kan colai. Basic time loy. Itu intricate design na. And even this side also, this are called la. Itu kata-kata dah kata. pu na Pu ase. So itu tu rani kan ra colai boy. Anu itu tu ste itu funa mase itu fuba nase itu fukau. Itu fukau are for the commoners. kiti jaran tu lagai Anu menghanyate matchbox nis like ta ase. Amber rakhine kheti jar and itu tu X ase especially when nutun kheti kiba banaise bole acha itu ola itu these are just symbolic na nutun busti khola den de itu khala na and then you have this is one of the largest one piece wooden plate. So what happened is during the community kan anigini pura mix kurine khai magana. ya to ba kamu So we have different types of to wooden plate, but Konyak mostly is like 4-legged one. itu tangor khuri tangor One piece, yes. One piece. So you can come this side. These are the patterns on the door. Now the patterns on the door actually Konyak laga mekhla, Konyak laga bag, Konyak laga mala. No, itu kandu they're inspired from the design on the door actually. And then if you come this side, you have these shields. These shields are called. This is called pongdi. This is called wodi. Pongdi are for men. Wodi are mostly for the ladies. To protect. ladies can be lagi na Lagay itu. Kilo baca maki, baca kandu shape lagi. Itu tu bamboo pra banai. Itu tu. Itu kita makan itu mudu lagi ni filter buri. Itu bala na. Apa itu apa kata? Rambi. Ya. Tu mudu lagi ni. Ini itu mudu lah filter se. Aru itu tu matakan lah khaho se. Itu na. Aru matakan lah tu if that is umbrellas are for female then these are for men. Aru itu tu raincoat ase. raincoat na itu tu makan bhalo be ase to Ase. Aru itu tu how the kid jabo crossbow. arrow na Crossbow. Aru itu stay. so Yeah. Then you can see these are the plates, traditional plates, wako, and then you can see bum. This is like a bucket. Or itu rice bag hanlu jawle na. These are different types of traps: mouse traps, fish traps, frog traps. To mukhan itu water hem goy, aru to kaisu. It's there different names to it. And then this, what you are seeing here, this is one of the largest wooden grinder. It is 20 feet in length. To yete
itu kiwa 감 말하나? 감 곤약도 감 뭐이러? kamno itu sim. 감 넣어. Then you can come this side. These are to no goy. These are for transporting. But then these are for measuring. itu 앳구리기나 하려면. Accurate. Itu salmu itu iman paise. Itu salpuana itu jatuh beragure. Nolar mukan dhar kurlebi itu wapas di. So these are just for measuring. itu gitu 뭐야? Itu gitu sing goy mukan. Sing goy. Aru itu wala do no ase itu for carrying all these things. And then these are suitcases, traditional suitcases. And these are my grandparents. You can take their pictures. 이거 젠노도 이도세. 다이 나가는 분들이 감팔 그리세. 에라는 분들이 고라세. 젠는 분들이 다이 가라와세. 계속 이도 다이도 만 निम्न काम हाल गरिदिँदा मनो दे हुँदो सब मनो ऑनर करते दियो And then you can come this side. itu kan bisa These souvenir bundok khani ase itu to chola bole lano hoy aru itu ivory ase ivory ase. You have the largest gong, the smallest one up there. Itu kan do wangyong goi manghan. These sadi gurat bundok dauri khani maki han ge di raha ase. itu tuh Maila bahas. No, itu lok itu kan skull itu ase. Oh itu bina. Lokwa na. And this is also one bed na. One of the largest one. Itu play this na. Itu one tree. Ekta laris itu na. And then you can come this side actually. You can come this side. Mansin na saan yung atate na po. And then these are called pekho. Oh, Okay. itu pekon. Pekho to ki ka the bas tenga mukhan mehen gure. Noile ba kuni dan na khabuli na tadan de itu roast kure gini na pathor ba roast kure ne. These are Apu's collection. Talaga walking stickers. Apila ase. Bilas na. Itu kan na. Aro itu kan do itu bi apila ase. Itu bi coba tuh bi kurang na. Itu bi tala ase. So these are instruments. We have this are called pongwong. Nyawang lah nah. These are called bitrang. Bitrang means where we put arrow. Itu nah. And this is just from Jerusalem. Itu some souvenir nah. Itu the rice beer laga se. You go the side. Then this rice beer. And then tangor. So these are just souvenir. But then the most expensive priceless possession we have is this one. These are nearly 100 years old. It has been in the family that hasn't been passed down, and they were actually used during the head hunting combat. Itu kan kosalabi itu cholala ase. So more pekho. We can go inside if you want. Millets. Under millets we have different varieties. Itu kan kuni kan le alag-alag na. Lal wala se itu ke sehi koi. Gom labi asiete. Gom labi ase. For rice beer pula tu. Itu kan ke bisi importance din ba bisi. Gom libi na. So dunga kan tuan hole na. Ai. And actually in olden days these are only for females. Dito motahan na haibo. Ye dito mai kihan ikile mane litra guru se bole jagra wala buto. Motahan de bale. Motahan 는 파인 거든. motahan ko dia de. Chingde na. Yete itu kucu pakabo gauri dana pakabo kun motahan de phale bo alag. Aru itu disa wild animals na popola do itu wala. Makihan bat pakabo ya tidile rebo. So mana say there and we have more to talk. Hello. Kasi kasu aja pal. Complementary. Baru macam sih. Enggak tarung juli ke tabang. Juli ke kau yang main so.
itu lah itu. Canadian maples, Canada brana. It changes color 5 times a year. Mention na tuan do. Itu kan ini stack process. Itu hidup boleh na pare. Kau yang berapa itu भी hidup parane itu traffic itu boleh. Bisa from Singapore. Stone. Gate na. So itu mungkin aku sih koi pon. Itu koi itu fish yellow red dari sini. Itu pacakan khai di situ nih. Then we'll start with the washroom. Come everybody. Why? For the gents, obviously. Ladies. What is the picture? 1930s. 1930s lah, na? These are improvements our foundation have written to different churches in India and Myanmar. So from Yanchong, Tuilu, Hoya, and all these different villages have donated it. And if only this could stick, they have seen life change, they have seen revival happen, and they have literally brightened the corner of the Konyaks in India and Myanmar. So it's a tribute to that. Sabling tu na? This is the fireplace. Wow. So we do recycling. So 2-in-1 fireplace भी ऐसा रो जगह भी सीखी बहुत सी बोली दिया तो बात को. Mana bir şey adım de. We have this little sitting area where we can do bougainvillea से तो bamboo orchids. Singapore lası koyasın. Itu lama dilagay lang. माटी लगे लो. I'll give you 10 minutes, just walk around. And then you can come up to the This place is called Suya. Suya is a very old name. So what we are trying to incorporate here is mixed cultivation, or what we call permacultivation. Permaculture, short for permanent cultivation. So you have all this mixed match. You have the animal, the poultry, the fishes, and then fruit trees, and then plantations. Then you have all this mix and match kind of program we are going through. We are very blessed with perennial source of water source here, and then the vegetation is good, not very high, so that it's very cold, but not very low also. So it's somewhere in the middle. Good enough place for cultivating oranges, bananas. Jadi mon town pra ase, aru itia mohan koi huni thake. Stone Park ase koi koi huni. Aru yate Siri na. Suya na. Itu place itu itu fishery pond ase, chakal location. Aru nijite animal farm til lagai na ase. Ekdom itia chutu mudu kam doine tangor amdai kam buri thaka ase. Itu samor kaine mohan aise. Aru mohan huni thaka aru Mr. Chengam to jate laga सब इधर दाखा टाइप कर दिया से ऊपर ला स्टोन पार्क के टाइप बनाई दिया ताला आर्किटेक्ट ऐसे सब तो कोई अमान आहा तो अमान टीम गन मिशन टीम भी ऐसे अभी सब इधर साई की ने अमान भी एकदम खुशी पाई की ने इन्हें थाकी ऐसे दे कोई की ने. Thank you so much for visiting my farm. Singapore. Said any but itu ini guni na lagabi. I want no cuma lo lebih. I want this to be spread to the whole of Konyak na. Çok da olabuna itu.